Swastiastu. Nyidedane semeton sarang sami senedahat uang yang titiang mewali malih sarang titiang nyoman swije silih tunggil dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia kecunduk diri nyidedane ring channel YouTube Indek Pepelajaran Bahasa Miwah Sastra Bali. Nyidedane senedahat subagya wenten semeton duwi saneng ngarsang titiang mangde ngakurang imbe mepidarte bahasa Bali. Anda punika lugrayang titiang ngakurang imbe kadi asa puniki. Ingi dedane sederahat uang yang titiang sedurung lantur ngiring ngerestiti bakti ngiring ide sang yang widewase nunas waru nugrahanide mangdo kena rahajeng sareng sami melarapan pengastung kare Om Swastiastu. Idedane parenaya ke praja jagat Bali sanedakat uang yang titiang para penodia sane kusumayang titiang anggota tim juri penureksa sane taler uang yang titiang taler persemeton pemilet wimbe kare mepidarte sane tresna sihin titiang rasa angayu bagi aturan titiang majeng ring ide sang yang widiwase duaning mejanten sang kaning asung kerto warlu grahan ide mawina ide dani taler titiang kena rahajeng mewastu presida mecunuk iri kiring galahi sane becik puniki. Ide dane sareng sami titiang jagi ngodar sematre pidarte bahasa Bali sane ngambil murde segara kertih campuan urip sarwa prani. Ide dane sareng sami napi mawinan titiang ngambil murde kadi asa punika duani manut kadi tema ulan bahasa Bali warsane mangkin ngangkat tema ini punika segara kertih campuan urip sarwa prani. Idedane sareng sami napi minab wirasan segara kertih punika nenten sios wantah yasa kerti utawi upacara ritual sane presida kelaksanaan keangin nyuciang kewentenan segara pinaka wiwit keuripan sepisanan pinaka undating keuripan. Idedane sareng sami raris risampun titiang lace-lace manut kadi kewentenan nayake praja jagat Bali sane kemanggala oleh dani Bapak Iwayan Koster kesarengin ide Cokorde Aco Sukawati sampun nyinahan visi pembangunan jagat Bali nangun sakertih loka Bali titiang mau pinunas sire pewikan napi kesukseman nangun sakertih loka Bali punika. Ide dani sematra ningin titiang kesukseman visi pembangunan punika inggih punika miare taler nyuciang ring bahasa Indonesia mingsingihang raris kewentenan alam Bali Buanu Agung jagat Bali sahe sedagingipun nyujur Bali era baru. Sapunapi Bali era baru punika napike jagat Bali saning ngidungtin ab jagat sahe ngelaliang warisan leluhur mejanten nenten didedani Bali era baru mangga tetep mingsingihan ngutamayan nilai-nilai adiluhung budaya Bali. Laris baiketan ring punika
Nayake Praja Jagat Bali sampun ngemasang raris Pergub Bali nomor 18 warsa kalih tali pelekutus. Ini napi dan sios inik pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Punike mawinan iraga krama Bali sareng sami sampun ping 5 rauh mangkin ngemargiang nitenin saneka wastanin ulan basa Bali. Nyabran sas ulan Februari mangkin iraga ring Bali saking tingkat provinsi rauh ke desa-desa pekraman, desa dinas nyangre kewentenan ulan basa Bali kedagingin antuk lomba-lomba mangkin ke bos wimbe kare minekadi wimbe kare nyurat aksara Bali wenten wimbe kare ngwacen lontar wenten mesatwa kramo istri ibu-ibu PKK daler wenten wimbe kare mepidarte basa Bali oleh para klian ring suang-suang desa pekraman lantur kantos ke kabupaten ngelantur malih ke tingkat provinsi Bali. Idedane sareng sami napi minap tetujon nayake Praja Jagat Bali guru wisesa duwi nitenin mangdo wenten lomba-lomba kadiasa punika duani eling dane-dane punika Bali pinaka daerah tujuan wisata ngumanelang nyingilang pariwisata budaya anduk punika sareng sami saking nayaka Praja pejabat maka sami dosen guru mahasiswa murid sareng sami patut sareng milet miara kewentenan basa aksara miwah sastra Bali. Duaning basa aksara miwah sastra Bali ke bawah pinaka akah budaya Bali nih. Yeni ngakah nyani nenten subur malipidan janten woh nyani nenten jagi wenten. Idedane sareng sami ngelantur malih indik kewentenan napi mawinan titiang ngambil segara gertih pinaka campuan urip sarwa berani. Duaning ke bawah diwawu utama pisan kewentenan segarane majeng ring kauripan imanusia napi mawinan sapunika wenten kecaping sastra mausan seluwir toya mewiwit saking segara nyabran rahina segarane kesinarin oleh Ida Sang Hyang Surya mewastu mungah toyan segarane menados ambu menados mun menados gulem raris gulem ring akase duaning ketempuh antuk angin sane kelintang barat mewastu mualih tedun pinaka toyan sabeh raris toyan sabeh itu ngeresep ring pertiwi ring pegunungan ngeresep menados toyan-toyan danu doyan danune becik toyan danune ngelantur malih mewali toyan danune punika pinaka toyo-toyo kelebutan toyo anakan dados taler toyan tukar rade sidadane duaning kadiasa punika kerama Bali sane wenten ring ulu ring utama Mandala janten dane punika nyungsung pelinggih pura ulun danu genah nyembah linggih ide betari danu raris kadiatur titiang diwawu toyan danu ngresep ring tanahe raris menados toyan-toyan tukan toyan tukane punika keempel kebendung kekaryaning empelan utawi bendungan punika mawinan presida toyane memah ke tlabah-tlabahe toyan tlabahe punika saling ngemertanin
para pemaculan, para petani duwi ring carik ring sawah presida nguripang saleuring tumuwuhe sane wenten ring tuka ring carik miwah ring tegalan. Idedane sareng sami dawani asapunika krama Bali ring madya Mandala makarya maka sami pelingih sane kuwastane pura ulun suwi. Drike dane-dane nyemah linggih ide betari umum. Kantos taler nunas peswecan ide betari danu sapunika. Ide dane sareng sami sane mangkin neraris duaning pikobat wenten akeh yening kantos toyane ageng metemahan blabaragung utawi tsunami janten taler toyane jadi mayani. Anduk asapunika sareng sami mangkin krama Bali tunas titian tan surut-surut astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widiwasa pemekasane wenten ring uluning segara. Ring uluning segara wenten pura ulun segara sareng sami kramane ring Nista Mandala punika nyemah linggih Ida Betara Wisnu pinaka dewaning toya. Taler nyemah Dewa Ruci Sang Hyang Naga Basuki taler ide Sang Hyang Baruna. Ide dane sareng sami sane wangi yang titian napi mawinan segara pi kebaos pinaka wiwit keuripan kadiatur titiange diwawu sareng sami ngemerluang toya ring keuripan. Toya mewiwit saking koyang segara sampun maideran ring Buana Agung raris membuat pisan ring kauripan iraga pinaka krama Bali. Saking wawu metangi kantos jadi meram sareng sami iraga merluang toya. Angin meraup, angin mesiram, angin mekramas, mekumur nggih. Seluwir sane meduwi pabrik es, perusahaan air minum, raris taler para pemaculan ring carik mewah malih para tukang wangunan. Sane daging ngatukang dulu yening wenten-wenten toya nyanten sampun enten meresidayang bekarya. Asapunika utamane kewigunan toyane ring kauripan manusia. Meliasiki dedani yening mau sang toya seluwiring upakaryanya sane kelaksana yang ring jagat Bali janten merluang toya ening sane jadi ke Pasupati menados tirta suci. Daris aturan titiang Malaya Pidik sekaloni skala krama Bali ne pemekasane wenten ring uluning segara. Wenten ring penepi siring ngupo pira kesucian segarane sekalane sapunapi sekalane kayun meresik mebersih-bersih nenten ngawak-ngawak ngentungan seluwiring mis utawi sampah plastik ring segara mangna pantai duwe segara duwe resik kantos kawekas mawenan pinaka genah luwih pinaka wisata bahari. Dados nenten kirang utawi akeh pisan krama Bali duwe sane wenten ring penepi siring urip saking kewentenan ulam segare. Serahino ring pasar-pasar tradisional anak ngadol ulam segara punika wantah pikule saking segara. Laris tios malih wenten petani bulung. Janten dane-dane punika urip saking saneka mawastanin rumput laut. Mawinan patut upapira becik-becik segara duwe. Akeh daler krama duwe sane urip saking kewentenan jasa angkutan ring segara. Wenten ring kapal but, kapal pesiar, kapal ikan sami ngemelihan mertering segara.
Yos malih dedane duaning segara penepi siring utawi pesisi sane kebos pantai ring Bali ke angken genah suci punika mawinan tan surut-surut kramo Baline nyuciang segara. Yening bawasan ini keutamaan segara utawi pesisi kuta janten sarahino ngebek anduk kawentenan tamyu Nusantara miwah tamyu mancanegari mawinan presiden pinaka genah ngomolihang PAD utawi pengumpul dalam hidadane sarang sami pada posisi sanur ya taler pinaka genah becik tetujon nyabrang rahino didik akeh kramo Baline alit atilik rauh ke segara mesiram ya wenten taler sane asuci laksana ring campuan melukat meruang toyang segara hidadane sareng sami sane wangian titian kadiasa punika keutamaan segarane ring kauripan iraga pinaka jatmu ring jagat kabeh. Maliasiki wenten kebos ring Adi Parwa rikala para dewatane parum kesarengin oleh para detiane rikala maosa nginik jagi ngerah tirta amerta sanjiwani melarapan melincerang gunung Mahamerune melincerang gunung Mahameru kebos ring segara utawi ring kesirar nawa segara pakeh presiden raris nguwut tuang molihan tirta amerta Maliasiki kebenyang pungkur rikala wenten meduwi pengawenan janten talang ngereh toyang segara pinaka toyo penembak hidadane talar titian ri benyangan sampun lampus janten talar jagi ke anyut ke segara ngelantur malih kewentenan upacara nyegaro gunung hidadane sareng sami sanedakat uang yang titian pinunas titian nyiring dan surut-surut diraga ngerestiti bakti ring desang yang baruna sanewenten ring segara nunasice manut hoyan segarane deg-deg rahayu nenten ageng pisan matemahan belabaragung daler nenten matemahan tsunami ngiring tunasican maliasiki sampuneng lali sareng sami ngupo pira keluwihan segara penepi siring jagate manglo nenten wenten sane ngentungang lelu sane kebos sampah plastik napi luwirnyane mangde pesisi duwe kantos kulkas becik mawi guna ring kauripan iraga ring jagat Bali hidadane sareng sami sane wangi yang titian napi luwir sane sampun yang titian diwawu presida kecucetan kadiasa puniki nyiring sareng sami iraga ngereme pisi pewangunan jagat Bali nangun sakertih lo ke Bali dalar ngiring sareng nyanggro wulan basa Bali nyabrang wulan Februari anggen pinaka galah nincapang aji kurukan miwah kewagedan ring bidang basa aksara miwah sastra Bali dari seri keping 3 duaning segara pinaka wiwit keuripan sareng sami ngiring dan surut-surut mau usaha sekala ni sekala ngupo pira kewentenan segara mangde mawiguna ring kauripan manusia hidadane sareng sami sane wangi yang titian wandah kadiasa punika titiang presiden matur enggalah becik puniki menawi tewenten atur titiang sane nenten manut ring arsani dedane titiang nas agung pengampure inge puputan titiang untuk para santi om santi 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 inge sapunika imbe mupidarta basa Bali sane presiden meningayang titian mogi-mogi guna nagingin pikarsan semeton duwi sane ngaptian mangga titiang modar kadiasa inge titiang putang ngatur untuk para masanti om santi 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 om